te mora. E la unica unia te urua vadea. E nei te whanana nei, te au mori atu nei. E la koto, te noho te kua. Te taru mai te mora. Wa te karawia te te papar e no ne ki kone i tātou. A koe noro nana rai a te ki e ko ai e ko i tonu rito tāni e ere atu ki te tamaki i te rātu ato i te 1914 i te 1918 pa e tau mai te tātou ne. Ki rana tātou kātou toi e dalo mātou te tua. Ki o mātou no te etikāng ki a tutu atu ki a tātou kātou toi. Tōku i hua ko tēnā ki poki Solomon. Nōrunga i te taitukuno mātou te ere ki te tamaki. E tōna i mua i te ngore kakuti ana ki te tamaki koe aue o Peter Solomon. E tōna i mua i te list o te Hall of Honor, Regional 1 o Solomon Hokipuki. Ere tuhea ki te tamaki i 1916, January 1916. Mate e te 1917, ako ki mai ki Auckland Hospital, mate e ki rere i te 3rd of April 1917. O teia mutu no mato, mani ki aia, naka aia, Roto e kōpukahata, Lohea, Itama, Palawa, Tepania, Mono Tepania. Nata tua te mutokani di mani naka Australia e New Zealand. Ina ke aue e me kupinga te kia kite tua i tola tupuna te ere i toa tamaki. Te kirianga te ranga te rauko e tatu te au. O rira te tua e tatu rungo e tatu. Nane aka mariri mai e tatu na ratu te aura. Tā tatu kairi mo. God bless us all. E te ki papa. E la unica unia te urua vadea. Nei te whanana nei, te au mori atu nei. E la koto, te noho te kua. Te taru mai te mora. Te la unica